resmi wilayah Syong Bangladesh akan ke postmortem agak baik di election. Di election datang ia kerana agak baik election is election mo. Apa people yang election hari India berawai hero. Impoi berkan result kan lo kan tu berkom. Ke parti ke bahaya tu kalau kabilan tim menyo won bah isin akan ke election ke beralit no. Jenrengi pada kidon ki cingkelah ki baharukom ki stage ki paper mo agapi di begini ki MP election hari India hi berawai di kumjuru akan ika jelah kedungiru mat khamtam agapi di ka Shillong parliamentary seat mo what station what agapi di betura parliamentary seat tu ni iba kedan ki cingkelah ti ke kebeton ke jembut ke jemput khat jompat ba se ngim laman suatu nomor ba hakin iki kendiat senem kimlalet no kendiat menai lalet no ladon cibon kijingja hakin ke state ke jongi no bon ba kijingja di let's say kila mendai hakamai di bet kini kijingja ki bakier mo hakin ke state ke jongi kepelong yu ba makin long persyai ke sorga makin long anti government bila saya ketika tahu bah nak jenglong anti government tu kipat bah ni bagi kipat bah kipat yang alternative bagi ketika anti government pada kipai no show ini tenre mau momentan pak ke MP election ke pair nak MLA election ke pair nak MDC election te ke keban saja alam ni syahmat pada habis bagi MDC ke MLA election tu impat laman matai man oken marka politik si kalau ke dynamic process but menta kalau dah kembali lah syai kalau dah kembali si kalau dah kembali politics kalau ni kumta di Shillong ba nak yang jungi pada kum ke parti ke belah rim tam mau kena ke celah ke jungi kena ke parti riulung but kebetulan ke base baru ke constituency ni jadi menyai penting kena ke jing syakri nak ke jungi man penklan yang parti man harga tu besgi abang ile ke postmortem ilayo ke feedback nak constituency prepare but kabai dia berkena ke feedback nak constituency prepare ila kam sompu kan ke kita kijing tuna dan se ke kita kijing bakla mo longi haman pet dan mereka tangi don kamban introspect tu hey kijing tuna hey kijing bakla but ke bang di bandle nang ni syamatin ke parti dia bukan nang ya ni siapa kabai dia berkecing trikam kabai dia berkecing syakri dia kabai dia ban omba mo hadian ba ni syarem no kan election ba nginyakan randin no te kamu maklum kan nomor kelai bor ba mensyuaru kidon ki parti badan tangarut ki MLA hadian pada ki yo adu apotam kidon pada ki ba yo bon ngot ki MLA ro kesan ki syuhian tu. Kalau muntahi hari India kalau muntahi, akan nak jelah ke dungi lu kalau muntahi. Dengan omba, mo, pinpej kido ki parti ni, ngimla ban omba, kabiang lut ten dalam sedong. Ngimla ban omba, kabiang lut dalam sedong. Macam mana det? Kata kecing kata dia nomor ba PE ba nakal yang dungi ke parti menkeni lah do kemba palat ke arlak siteng ke bot dan isim ya ke bot ke bangiyo ke MLA election ke badem kala kot syaka lailak tu nak hendak ne kena ke lailak tu nak hendak ngiyo pada tak kemba sap ada tamai te ke bamut ba ke bot ke jungi kala jah ke nak ke tahu mo hibun kita mo ngai pi ba jong kipat ba bat kijingja papier dengan state ke jongi si kita hi ki ba penlong ki beriau bikin hakan ni ka por ba kin pai kmat shwe namong ba ki beriau ki isi ya ke parti jongi ki beriau ki isi ya ke parti jongi te hendrai ki kwa ban pen i pade yang ni ke kelenti bang di mansyil ni syahman kan pi kata kalau to kiba penskol kumtala si
mo kidon ka jong karu komperkan ti henre la nga pensyai pada pi ke di kowe arajar khat lai ni jong pramut bat ni sim ya karai bandon kaliang persya san tli islam na do arajar khat lai do arajar khat pra ni don kaliang persya pramut ti henre abawan ke election arajar khat prapan nalor mengidon kaliang persya kahir naga prasip siapa ndriusi mo dikini ki ndriumut ki badon haka ki bajong haka UDP kila edon langru kum ke parti kila edon langru haka MDA government ke banikong MDA 1 tiga bapala pada kalong ba wala nang kila edon lang haka MDA 1 nadu arajar katra nadu arajar apulai kasit ke dong pada ke kiu nak ke handriu saka khala di penong kumno ba mo dak ke jingya don lang jongi kumno kasit ke kiu nalor wangi job lut ikni ki by election baro ki by election ki wapun ni job nak kalian ke jongi mo ti menta pada kini ke election araja apply pada kini ke election MP pada kalong dak tu Ting-ting imla man sung tu mo naman baka politics kung mga AP it's a dynamic process mo buon bang isyarem ndai dia bang idon nak MDA 1 pada nak riusin IQ siya ka khalarsit mo mentang idon khalarmut ki MLA ndai tang ki MLA ngidon bunmut ki MDC mentaro Khasi Hills Autonomous District Council dan Jana Hills Autonomous District Council nawan pada kani ki MP election pada ka vote ke jungi pada ka swing no showai tikade hang ni ka ba ni kum ka party la le ka postmortem banwat ke ki daw mo ti la se lor kita ke ba ka jing long ka jing man ka jala ka jungi ki jing ja ki ba haru ko ne le se ka ni ka long ni ba mo ban pe ya ka party jungi da ko ka ko tenre na skoba ngi long ki bas kam kan dong rim ni nang yai beteng menteri kam te kan shong aka parti pada nang ni syahmat kumno bangin takeli taki issues bakta ini ke parti ban haga nur komba ngin yo biang ya kata jingsanya nakalian tempat pa jing kenno parti issue om bet bangi dan sokar kadang tangata atu kidon lagi wiki daw pada ako may di ba party kitong ni na yo kidon kini kiba don sa kaliang persya jong ka party kitong ni kiba sipan sipan ba ako may di ba kini ka jing don jong ni sarkar mo kata ako ki oxygen mo as tendo ipindapan hari ini amaro ko ka coalition politics kani ka juk jong ka coalition politics malatangi ong kani ka juk jong ka coalition politics iwan man panmaham di man patsniyo mo di kunjuru aku parti jungi lang isu tu ba kadon kejing tuna kadon kejing makla in hambat penben kita ban penmandur be mo nomor kemudian ke jingnya lenti jungi kum ke UDP mo nadu ka basdang nadu ka por ba belalet noru PE ba ka UDP ka persyang banwanra ya ka jingi teli jungi parti riulung ban ngijuong berbor bangi don kam bandon ka regional force ke baklan ha akan jela Meghalaya dene am ti kanang bangin la ban articulate ya ta regional aspiration ke ti nadu menchua ka UDP ka kener ka keti mo siki weiru ki pon men omba ngidon kam ni ke jingi train la nomor 3 lang ya kren ya ka politics ban ha bangi pet ya ka jinglong jong ka jela ka jungi na skowa ngidon kam ni ke jingi train la Indon kami kejing yang tu jinggot nak bawa penong keluar kata mo kata kada kejing semua jong nongelam pakai lem jong PPP tu Henry kemangong mene bangi nak kaliang jong ke parti mo kini ke parti UDP ke bala penkhan ke seng Chelsea ke bala don na du kipor bangun shua mo shua bangin yo ya ka jela Meghalaya ru ti handu menta lu nang yai beteng hi mo kidon kipor ke bangi layo arpomut ki MLA
idon kipor mengiyo tang remut ki MLA mentang idon khat armut ki MLA tibla se ke election ke banwan ngilaban yo palat e kalai po ru pentip seno ngim nam ban matai nomor pa kejingnya lenti kejing beteng lenti nak kalian tungi ban sakwi bat PE menta ke UDP idon pun ti kinong elam piong kinong elam nak kalian tu ki MLA ne ki MDC ne ke district level ke constituency level bon ba tama sino bat kumno ban nang kampan klan susu e ke parti ke dia ngimdon e ban keren bersya ikinu kinu ki parti rumo kita ki parti rumo badan andai hadu menta menge nadu ki por pemchua nginang yai petenghi ban keren ban poi se ke jing ya so thu jingmut bangin ya lokawai namar ba kani larang ipet ya ke jing kala san partai hari India parkawai dengan so thu ba kum state berit kum gejat menrio berit ngidan kam ke ne ke jing itali ngidan kam ke jing itali ani takka bangin ya separate mo te